Hafalan juz ke-29 yaitu surah Al-Mursalat. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tu'isat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyaumin ujilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yawma idzil lil mukadzibin alam nuhlikil awwalin summa nutabi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yawma idzil lil mukadzibin alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yawma idzil lil mukadzibin alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Coba diulang. Alam naj'alil arda kifata. Alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqaynakum ma'an furata wailu yawma idzil lil mukadzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliqu ila dhillin dhi salasi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun suf wailu yawma idzil lil mukadzibin hadza yawmu la yamtikun wa la yu'zanu lahum faya'tadhirun wailu yawma idzil lil mukadzibin hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yawma idzil lil mukadzibin innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawaqiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin wailu yawma idzil lil mukadzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailu yawma idzil lil mukadzibin wa idza qila lahum rak'u la yarka'un wailu yawma idzil lil mukadzibin fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'min. Subhanallah, suaranya beautiful. Ya, sudah siap anak Aisyah? Sudah. Sekarang coba Ananda bacakan satu surah lagi, yaitu surah Al-Insan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا وفواق إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله